هەلبەت لە سنوورê مووسڵاکەڤن bi sedan xanûyên mêjûyî hene beşekê zorî evan xanûyan hatîne herfandin bi sedema şerê Daeş û hêzên Iraqê ji mareka kêm ya evan xanûyan mayne ku mêjûya wan vedigerîte sedan sala. Rêkxirawa UNESCO û bi harîkariya Êketiya Ewropa rabûyne bi projeyekê nîjenkirina 44 xaniyên mêjûyî bi navê Vegeriyana Ruhê ji bo Mosula kevin. Ev xaniye dikevne derdorên Camia Nûriya mezin û merem ji nîjenkirina evan xaniyan ew e ku mêjûya evê deverê bihête parastin. اف خانیه مجبا و باپین خو ورگرتینه لو ما ام نکارین بهلین نوکه بدیتنا من آلیه راست موسیله 1000 جار جالیه چپه خوشتره اف خانیه بیرورین بابو کالین منه او روژن خوش انشالله روژن خوش دی وزفرین او دی باشتر بید هر وسا ام سپاسیا رخراو یونسکوت کین كان طبيعة شغلنا آلیت کارما جلای رکخرا یونسکو ویا. ام هاتینه برهف کرن کو ام ویر پاقش بکین و دیوارین مرمری لسر خانوین موصلا کون کار دکین. کارما پاقش کرن و سقل کرن مرمریه. دا کو رنگوه وکی بره وگرده و. اندازیارێکی ڕێکخراوە یونسکۆ وەسا بۆ دەنگê ئەمریکا گوت ئەو دێ بەردەوام لەسەر ئەڤی پرۆژەی کارکەن و هەتا داویە ئەف ساڵە پێدویە ئەف پرۆژە بێ کۆتایی بێتن و قویناغا دوێ دێ دەست بێ 75 خانیên dî هێتە kirin. طبعا هو المشروع بالبداية لدست پیکی اف پروژه به هاریکاری مادی جلای یکتی اروپا ویا نوکه بقناغا اکی مد 44 خانین هی جو بقناغا دوی 75 خانین دید دست بکین هر جامعه نوری حتی جامعه نوی جرجیس هر وسا ام دی بردوام بین اگر من رزامندی ورگرد هەلبەت پشتی ئەف خانوویە بداویت هێن ئێکسەر دێ ڕادەستی خودانان هێنەکردن و ئەو ژی ژلای خۆ بە پێدویە پارێزن ji ber ku ev xanûyên Mosula kevin dikevne çarçovê cihên kevnar da û nabîtin destkarî têda bihête kirin. Lewma li ser evî projeyê bi sporên biyavê şînwaran serpereştiya karî dikin. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosul.